Ini ya. Siap-siap ya Bu Pak Ustadz. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mana kalbat? Sok caralik. Madep mana Om? Soyo. Madep mana? Nah, orang diajar surat Al-Ikhlas ya. Jika ditalar seorang-seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sok coba yuk, kabaca tuh. Baca. Baca. Sok yuk tes lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gampang kan babarinya? Nah, kita bisa babari, nulis barisa, orang dites seorang-seorang. Ya. Saha mereka lah. Sipak. Kalau sipak. So, ayeuna orang ditesnya seorang-seorang. Anu reka hiji nu saha? Sri heula, sok cobaan. Sok, baca surat Al-Ikhlas. Mana kamu? Langsung we sok. Bismillah. Berarti ya. Kapayun, sok kapayun. Nu sanes ka pangkadeula da mekar. Aura teh Sri maju, hadir. Sok. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sok baca yuk. Sok baca. Qul huwallahu ahad. Sing tarik. Qul huwallahu ahad. Ulah nunggu. Sok. Qul Allahu ahad. Aku nggak bisa. Ulah moyokan ya. Kan. Karena oge diajar. Kayaknya bisa. Tenan naon? Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Allah Samad. Terus terbiasa. Tapi bisa. So. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallah. Allahul azim. Alhamdulillah. Tah eta barisa geuningan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu mazafirna warzuqna tilawatahu ana alayli wa adra an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Sok ayeuna mah mangga arwi. Sok Wih. kadenya. Nih, Apa? apalkeun deui di bumi nya. Nya, sok. Dan orang mana? Hah? Dan orang mana? Uluh. Leungit. Heeh. Tuh si Sri meureun. Geroan. Bibi. Tahun. Tahun. Senal si Nyai mana? Tadi kemana? Ulah jail. Bikin karunya. Iya, nyumpetin. Karunya bisa cerik. Bikin. Mana? Ya. Ulah jail deui nya. Yuk, balik. Yuk. Jadi om balik kemana?